Dhaka time san chin thar ilo ngai tha ang chhar tu mal som twangi inkang tamzo khi electric current ani awang in film khur angai u mong ung inkang tamzo khi electric current atanga chhuak ani awang in kan in veng film khur angai hle ani ti in Hakha Township electric officer u mong ung chuan January khan asoi inkang tamzo khi electric bulb atanga in chan atlem hle a atamzo a in chan na hi plug atangin ani a chuwang in rongbol zo zanmudon le pon kan chwa dona mani plug che fel fai takin off angai ani ti in u mong ung chuan the Hakha Times ne na asoi nimin le mani a Hakha le falam inkanga khan electric current awanga kang ani in Hakha phei kha chu electric heater atanga kang chan ani kan ringa nunna chanta u tan wai chau kha ina ani a rei tak chung heater on chungin amu hila heng electric heater hi extension nen man lo sham tur ani a achan chu heng heater hi voltage tam deuh mang an ni awang in extension hian a hne tok chin lova chu mai ba ka rei tak on chi ani lova voltage tam ani na angin a shui le plug achang khan on reilu tuk chona kang thei ani ti in the Hakha Times ne na asoi in kang hi electric current atanga in chan ani deuh chin awang in zanmudon emo len chwa dona emo nan current plug le thil dam current mang shim kan en cha in kan offect chin tur ani hei hi mitin te ta na kan him tur ani ti in electric department chuan thu an chwa falama covid-19 positive mi somni panga an umto Chin State Falam Township COVID-19 positive an hu thar hi an zawain mi somni panga an ni a January ni som pani a mi pali positive mu thar nen an zawain damdo ina hian encall ani ti in kan thudun na chuan asoi Falam Medical Superintendent Dr. Tlong Chungthang chuan tunthenga Falam Township chunga COVID-19 positive kan hu hi Falama mi somni pali rikhwa a mi pakhatte an ni a an zawain mi somni panga an ni to ani ati mi som paria chu dam to in mi midang pasari te hi damdo ina da bek an ni ti in the Hakha Times ne na asoi tedim achanga falama ronjin bi pani le falama omni pakhat nen atangin January ni som pani khan COVID-19 positive hi hu an ni a tedim achanga lozin kum som thum paruk pa hi January ni som pani a RDT in check ni in positive ani ti mu chwa ani chinwal venga achian pa kum som thum paruk kum som thum le kum som mi pakwa nen atangin positive hi hu ani a tuna positive an hu hau hi tedim achanga local le achian te heu an ni a tual chunga an kai dari lo ni in kan thudon na chuan asoi ti in Dr. Tlong Chungthang chuan the Hakha Times ne na asoi sangni somni kum chunga Chin State chunga motor le bike case zasari aya tam a om Chin State chunga motor le bike case boy zasari somga panga om ti in January ni som pathuma traffic police office achangin thu kandong Chin State chunga kum sangni somni pani chungin motor somni pakwa bike zasari somni pani motor ke thum ne pali azawa in case zasari somga panga a oma kanman ho chunga hian atamjok chu helmet khum lo wang ani a adut le a mi pathum in phur wang le driving license nei lo dar thalang in wa lo te an ni hlom sangni somni kum chunga license renew ri lo te hi COVID-19 boruak ani awang in case kan siang sak lova tianga poisa kan fine tir ho hi ahuna poisa lak sak loin court a fine tir ni in bank ka da zel ani case an siam sak to sa hi azawain jasari somga pasari ani ti in ye o kukumong chuan the Hakha Times ne na asoi kukumong chuan motor le bike kan khal hiya inti theina na hmang lovin malam le hnunglam en chungin phim khur takin kan khal tur ani kumtling lowin motor le bike khal lo tur ani ti in the Hakha Times ne na asoi kumtin me hian motor le bike accident atam em awang in phim khur taka hnunglam le malam turin thu acha ok Hakha le falam in kang chung te tan thantlang thalai group 10 puina an deal sa Hakha le falam in kang har satna tong tu chung kwa te tan thantlang thalai group te chuan January ni som pathum sang ni som ni pakhat a khan puina an deal sakti in thu kan dong Hakha in pathum falama in paruk akang ti kan chheu in arin om Hakha le falam chu kan tam pui kan unaw te le kan kho chen om an ni awang in puina hi kan deal sak ani ti in thantlang khu chunga kong pui dor jong songa kan kala chuan twal chungu pa kan rin chan do how te ne na kan deal sak bok ani ti in thantlang thalai group how tu pakhat chuan the Hakha Times ne na asoi tianga in kang har satna tok tu te tan fan khon tur hi thantlang zirlai group le thantlang youth association te shwaina in nei chin ani chocho kan unaw pa thi na chungchanga ngai dam lo hi kan chung ko thu ani lo chin mi kuta ti in chocho anua unaw pa fadu lubang chuan asoi
tun tum chat kan to dan hi ram le mi puin kan ton ani awang in ke ma ni thu in ngai dam lo na tur thu ti thu kan tum lo chin in sui khom pol le mi dang in min chut puya kan kho har min ne ma kan lom em ani ti kha soi ma sak tha dua lai mi kan unau ten min ngai sak em ani ti atharin kan hu a ke ni chung kwa chu ti the pakhat ma kan nei lawa lai mi kut chunga kan in khat top a taya kung khwa CYA le VCP in min boy puin min mangaya min khongai tu te kuta kan da topa lai mi kan unau ten anti dan kan pom vek ani ti in nu bang chuan da ha ka times ne na asoi cho hi taya kung khwa in Mizoram ta thok in akala sanga YLA te chuan ti pi a bom man lau tur anti bom alo man awang in anwak na athi ni in news trend khat chuan atilanga sanga YLA chuan kan soi sangwanga thi ani lau ti in thu an chwa ve ngal bok nu bang chuan sanga YLA hian do suin an soi sakna wanga thi ani ti chen takin kan soi theya arwang kan va mu po khang puanin an lo khua voi hi voi thum kan bua a kalpui ro uti in a omna chung te na an lo soya ahonga hian re na mu ani a ngai dam po din tum lawa ani sei fel ngal runga thi kan lung oi lo le ani jojo in akal pui mi panga ti hi action ma an lawa namin thia shan na ani achu wangin lai mi kan u le naw te kuta engkim kan da vek ani ti in asoi khasong kha tun tum da ha ga time sin chan thar kan puan the te chu ani e